Азыр мына ушулат. Кызы көрүп атышат. Азыр сурайлы. Жаш канча экен айтты? Күчтүү экен, а? Курсан болсоң ал. Өзүң топ берем. Курсансыңбы? Канча берип койду? Ишкене, сетайын. Мен муну. Карасың. 75 миң сом берип аткен. Мына шу быштыга. 75 берип койду ондар. Алар менде. Мына ушулатка. Бышты экен. 75 берип койду. Ассаламу алейкум. 75 миң сом берип атат. Ушулаткачы. Ушул жерде соода болуп атат. Азыр биз акырын негизи эле бүгүн өтө аз чыкты. Чабараттар аз чыкты. Şu biz болгонун көрсөтөлү. Канча болсо? 65. 65. Жаш канча? Bundan eкен. 65 миң сом кем бар дейт. Суратчабы? Канча беришти? 55 миң сом берип атат экен. Bundan. Көрүнүп. Алып катар. Ошол жактан чабараттар көрөйүн. Канча экен? Канча деп атасыз? 85. Жаш канча болуп калды? Жаңасы екен. 85. А? Кем var? İşleri кандай иштери кылат? Дибой. Универсал. Кош араба кете берет. Кош араба бардык универсал дейт. Канча берсе ал? Жакыны. 80'den koyup бересиз. 80'den koyup берем дейт biraz. İşin atı. Жорго эмес а кокусунан? Жорго эмес. Жөнөкөй эле. Өзүнүн аттан. Жорго эмес дейт. Ашына көрөсүздөр. Азыр бир четтен дагы бийлер сурай берели. Бүгүн негизи аттар аз түштү. Ака канча деп атасыз? 70. Жаш канча болуп калдыңбы? Канча туган? Үчтү айталы, а? Үчтү айталы. 70 миң сом дейт. Орто. Кийки, экон өрөл. Канчадан болот экен бийлер? 80'den. 80'den. Жаштарыча? Канча туган бийлер? Birde tuğanlar kısı bıştı be. Birde tuğan, bu bıştı aytalı eкен bunlar. Az артынан да bir көрсөтөлү тегеретип. Көрөсүздөр. 80'den кеми бар дейт. Бардым жакшы дөшү 80 деген менен кемитип айтылат да, түшүрүп берет. Көкпен өрөлчү. Kança dediniz köpeğin? Çek satıldı mı? 65. Sattınız mı? Yok. Nanı mı? 65 ming so'm deydi. Satam deydi. Daha sırayla. Kaçadan bo'ladi beyler? Taylar mı? Ha, taylar mı? Baytal. Baytallar da şuna. Buna baytallar. 70'ten kem oldu. Ekotengiler. Ekoteng 70 mingden kemi var. Buna baytallar. Arttan ko'rsatib qo'ydi. Tegeretip satıldı bak ha. Ya görüyor çava. Nasıl koy? 70'ten kemi var dedi. Baytallar kaçtan mı? Öğünde. Ay gider be. Bundan bulup kaldı mı? 55'te otarız buna. 55 olup kaldı. 55 ming so'm olup kaldı. Bular Kemi var. Bu da leş oldu. Bu da leş oldu. 55 ming so'mdan kemi var. Sıraştı mı? Azı sıraylık. Sıraylık, жақсы sıraylık. Жақсы соданыздар берсін. О, шул жерде. Дағы. Көрөт, шуна бей. Байталды. Қанша болды аты? 70 миң сом. Қанша аты бе? Туйлек. Үшті ба? Үшті байтал екен. 70 миң сом кеми бар. О, шул жаққа тайлар ба төлі? Қанша болды аты? 55. Surata var. 46'a sen bir ötat. 46'a sen bir ötat. Daha soda oldu ket. 55 ming so'm kemi var deydi. Жақсы, sodan verdi. Ağzımda şu kaptandağı taylardan soraylık. Assalamu alaikum. Hattası kaç? Sekiniz hattası. Yaxşı özün. Taylar qanday oldu ati? Eko 70 oldu. Eko 70 ming. Satasız mı? Jo. Boldu. Bolğun. Ha, siz alğanыңыз. Eko'nu 35 ming so'mdan 70 ming so'mga aldım deydi onlar. Ekoteng erkek. Urasılar Ekoteng. Ekoteng urgaç. 35'ten diyor. Alınğanı. Жақсы. Sodanız versin. Neden dağı bunday
чек-чеген тайлар көреличи. Канчада экен? Канчадан мынка тайлар? 50 миңден. 50 миңден. Эки тең эркек. Эркектер. Жаш канча болду экен? 1 жаш. 1 жаш болду. Эки тең. Эки тең 1 жаш. Кыргыз порода. Карабайыр. Карабайыр эле. Көрөсүздөр. 50 миңден кем бар дейт. Сuraştыбы? Сурады? 84 миң. Эконо. Эконо 84 миң берет экен. Канча аз-маз калдыбы? Жакын. Аз калды. Аз калды дейт. Тайлар көрөсүздөр. Номерин сурап көрөлү. Баа тартып бүткөндөн кийин номерин айтып коесуң деп атты. Номерин айтып койгон. 703 мен 07 08 70. Рахмат. Ушундай. Негизи баа тартып бүткөндөн кийин номерин айтып коесуң деп калышат экен да. Бул кашка канчадан сака? 50 миң. Эркек. Ургачыбы? Ургач экен. 50 миң сом кем бар дейт. Бирок чекчеген жакшы нерсе экен өзүчү. Өзү жакшы нерсе экен бирок. Эркек болгондо ошо сон болот экен да. Ургач экен да. Өзүн ошону көрөлү. Тайлар канчадан болот ака? 45. Чоңу. Çoğu. Кичинекейлери? 35. 30. 35, 30 бол. Чоң кишисин арып. Үчөө тең ургач эркек. Bu erkek eko yurgaç. Бирөө эркек, экөө ургач экен катар. Ошондой. Азыр көрөт экен катар. Биз бул жакта дагы мына тайлардан сурайлычы. Канча болот тайга? 70 миң сом. Канча жашы? 1 жашар. Эркек ургач? Erkek. Эркек 1 жашар экен. 70 миң сом кем бар экен. Чоң экен 1 жашар. Температуралардын арасында. Мына өзүнчөбү? Же баласыбы? Жоқ böyle. Канчадан? 35-55. 35-55. Сураштыбы? Сурайлык. Мына кичинекей 35, наркынсы 55 миң сом болот экен. Ушундай. Баары ушундай болот экен. Анан ошол жерге тай чыккан окшойт, көрөлүчү. Ал бул жерде мына шуну көрөлү. Ким сиздеби акылга? А? Алып түштүңүзбү? Жасты. 250. Жашы. 2 асы экен. Жана тарттык эле, азыр номерин алып беребиз деп аттык эле, эси биякта экен. 250 миң сом. Улак бой бар. Улактын бардыгы бар дейт. Улак, үйүрү бардыгы бар дейт. Көрүңүздөр. Ден соолук азыктарын дагы битире көрүңүздөр. Az bağlı olacak tuğanlar. Tuğanlar eğer kızıkanlar olsa baylanışın nomerleri 700 menen 21 37 63 hazır daha soda oludat. Buyursa 135 ming so'm berishdi, aldı pazarın neymi baştalışı. Daha soda oludat. Мына ушундай туугандар, бүгүн биз Куршап айылында базарга чыккандын баарын тартып көрсөткөнгө аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар, каналга катала кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.